Aboy, binibenta mo to? Opo. Taga saan ka? Ano pangalan mo pala? Ha? Homer po. Ha? Homer. Homer. Magkano ito ibon mo? Ano to? 100 na lang. 100? Pares na yan? Gundo nito ah. 70 po. Ito yung babae. Opo. Paano pag dalawa bibilhin? 170 po. 170. Last price na yun. Sige. Oo, ito ka na. 100 lang. 100 daw, boss. 100. Pares. 170. Ano pangalan mo? Thunderbolt. Sander. Taga saan kayo? Daga Burgos lang po. Dyan lang. Ah, dito lang. Pero kalapati mo yan ha? Baka dagit yan boy ha? Kalapati ko. Kalapati mo yan ha? Pag tinawaran nila 150, dalawa. Pwede na. Pwede na. 3 kilo na yun. 3 kilong fryer mix na yun. Fryer mix. Bigay mo na agad. No? Siguro. Iikot mo lang yan. Ito, bili mo na to. Bili mo na to. Pera. Ayan, sige, ikot mo lang yan boy ha. Mabibenta yan. Thank you ha.